EMAL injection, alpha beta ARTEETHER injection laki malaria fever akiso phansi pinangji mate malaria akiso phan PV typhoid doana phanta lasi injection si pipo lage arnisi dose bangke one time one injection lai homalong ke 3 ampule veji lepen 1 ampule long 2 ml veji ke doji doctor prescription na teng pangsi sipi nangji just like on si knowledge of fancy ki thanchak just practical aphan chini je phansi ne so video ka banda panchot nage malaria ke so aphan no pipinangji arnisi along ai hongwaji chipilangji na pen doctor advisor pen matik ke use deri EMAL injection alpha beta ARTEETHER injection